BPF राजखान्थि हान्जानि बाखनायथाव हाबाफारि बतझरा BPF आदिबासी सेलनि जोलुर बादायलायनाय क'क्राझार जिल्ला बतझरा मुखुमानि सिङाव थानाय सिस्टिमाथा फाट 3नि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बतझरा डिस्ट्रिक्ट आदिबासी सेलनि आफादगिरि कान्हु मुर्मु नेहाथारि मंगल टुडुनि दैदेननायाव गासै 14था आबुं जोलुर हान्जाया बे गेलेनायाव बाहागो लायो। जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव बि हाहारा क्लाब आरो ब्लू स्टार क्लाब मोननै हान्जानि नारा-नाथा नाजानानै बि हाहारा क्लाबा ट्राइबेकारनि हेफाजाबजों 1 गलजों देरहानो हायो। लोगोसे देरहानो हानाय हान्जानो ट्रफिजों लोगोसे 7,000 रां बान्था महरै हरनाय जायो आरो जेननाय दोलोनो ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां बान्था महरै हरनाय जायो। खेला सामलायगिरि बेथां नेहाथारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। मैं मंगल टुडू हमारे बतझरा आदिवासी सेल डिस्ट्रिक्ट कमिटिर जेनेरेल सेक्रेटारि हूँ। पदक्षेपটো এইটোই লৈছোঁ যে আমাৰ MCLA মুনমুন ব্ৰহ্ম বাইদেউ ডাঙৰীয়াই অলপ সহায় কৰিছে আৰু তাৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা আজি এই ফুটবল খেলটো দিব লগা হৈছে। তো উদ্দেশ্যটো আমাৰ এইটো হয় যে আমাৰ খেল ধেমালি বা শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে বহুত পিছপৰা হৈ আছোঁ। তো এইটোই আমি খেলুৱৈসকলক আহ্বান কৰিছোঁ যে আমি এই খেলৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনৰ কাৰণে এটা ভাল সুকীয়াভাৱে এটা বতঝৰাৰ আদিবাসী টিম এটা বনাই দিবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। তো বিশেষ কি কওঁ, আজি আমাৰ বাইদেউ আহিব লগা কথা আছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণে আহিব পৰা নাই। তথাপিও যিটো মানে সি আমাক সহায় কৰিছে, যথেষ্ট কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ভালে পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি তেনেকৈ কাম কৰি থাকিম। আজি খেলখন কোনে উইনাৰ গৈছে? আজি উইনাৰটো হৈছে আমাৰ দেওশংকৰ আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো পাইছে আমাৰ বামমূলা আৰু ব্লু ষ্টাৰ ক্লাবৰ মাজত খেলটো হৈছিল। তো প্ৰথম প্ৰাইজটো দিহাৰা ক্লাবে লৈ গৈছে, সিহঁতে জিকিছে। তো এইটো কাৰণে আমি আনন্দিত হৈছোঁ। তো অহাবাৰ আমাক যদি সহায় সহযোগিতা কৰে চেল হিচাপে আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। যদি তেনেকৈ আমাৰ ল'ৰাবিলাকে সহায় কৰে তাতকৈ আৰু ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ খেল দিব পাৰিম আৰু সিলেকশ্যন কৰি আমি ওপৰ মহলত খেলাবৰ কাৰণে সিহঁতক পঠাই দিবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আৰু। থেংক ইউ। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्को एचएस स्कुल रडनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।